mu masaha 48 gusa ari imbere abayobozi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitezwe gushyira umukono ku masezerano y'amahoro n'ubufatanye arimo ibikubiyemo byose akaba zasinyirwa mu muhango uteganyijwe kubera muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere ya Perezida Donald Trump wabatumiye i Washington DC ku itariki ya 4 Ukuboza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yemeje ejo ko yemeye ubutumire bwihariye yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwitabira uwo muhango. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru igitega ku wa 2 Ukuboza, Perezida Ndayishimiye yagize ati nzajyayo, ati ndimo gutegura urugendo rwo kujya i Washington kugira ngo mbumwe mu bahamya b'isingo ry'amasezerano hagati ya Kigali na Kinshasa. Aya masezerano amaze hafi imyaka 10 avugwaho mu biganiro bikomeye, akaba akubiyemo ubufatanye mu by'ubukungu, ubucuruzi mpuzabihugu, imishinga y'ibikorwa remezo bihuriweho, kandi cyane cyane ubufatanye mu by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkomoko z'amakuru ya diplomasi zivuga ko umushinga wa nyuma w'amasezerano wemejwe n'impande zombi, inzobere z'u Rwanda n'iza Kongo, hafi ukwezi gushize. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bombi bamaze kwemeza ko bazitabira iyi nama cyangwa uyu muhango uzabera i Washington. Mu itangazo ryatanzwe ku buryo butandukanye ejo hashize, aba bayobozi bombi bavuze ko ibiganiro byabaye bikaba ari ibiganiro bitomoye kandi bitanga icyizere cy'amahoro arambye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zaragize uruhare runini kandi rukomeye rwo kuba rwarahuje impande zombi ndetse no gutangiza no kuyobora ibiganiro mwibanga. Izi leta zikaba zarahinduye uyu muhango inama y'urwego rwo hejuru ruhuza akarere. Abamaze kwemeza ko bazaba bahari barimo Perezida William Samuel Ruto, Perezida wa Kenya unayoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, ari kumwe na Minisitiri w'Intebe Musalia Mudavadi. Aba bazaba ariyo. Hari abayobozi bakuru bo muri Qatar na Togo. Ibihugu byombi byagize uruhare mu gutera inkunga y'amafaranga n'iy'imikorere mu rugendo rw'amahoro. Umuyobozi wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'abandi bakuru b'ibihugu bituruka mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu muhango uzabera muri Benjamin Franklin Room muri Departement y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, utangire saa 5 z'amanywa ku isaha yo mu burasirazuba ku wa 4 tariki ya 4 Ukuboza. Nyuma yo gushyira umukono kuri aya masezerano, abayobozi bakaba bazahita bajya muri White House guhura na Perezida Donald Trump kugira ngo baganire kuri aya masezerano azaba yamaze gushyirwaho umukono, mu rwego rwo gutanga amakuru arushijeho gusobanura aya masezerano n'umusaruro w'inzira nyinshi z'amahoro zirimo Rwanda process yayobowe na Perezida Joao Lorenzo wa Angola, Nairobi process yatangijwe na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, ndetse nyuma ikaza kuyoborwa na Perezida Ruto, nubwo nayo isa nkaho itahagaze igihari ariko isa nkaho itari gukora. Hari amasezerano rero akurikiye imyaka cyangwa amasezerano akurikiye imyaka y'ibirego bitandukanye ndetse n'intambara yerekezaga kuri M23 ndetse no ku mitwe irenga imirongo. Ngira ngo murabizi ko imitwe iri muri Amasezerano bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irenga 200, ntabwo ari mirongo gusa mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Tutibagiwe FDLR, umutwe w'abajenosideri, abasi bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda bagahungira muri Amasezerano bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomezwa gukingirwa ikibaba n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri Kabila kugeza kuri Tshisekedi. Ubwo turavuga Kabila mukuru, umuto ndetse na Chirombo. Abadiplomate rero b'ibihugu by'iburengerazuba bagaragaza icyizere gicagase. Umwe mu bayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika utashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye abanyamakuru ejo ati ibi nibwo bwa mbere mu myaka irenga 25 Kigali na Kinshasa bashyize umukono hamwe ku nyandiko ifite intera y'uburemere nk'ubu. Iyo ishyizwe mu bikorwa cyangwa iramushyizwe mu bikorwa uko bikwiye, ishobora kuba izahindura imiterere y'umutekano n'ubukungu bwa Afurika yo hagati. Iby'ingenzi bivugwa ko biri mu masezerano ya nyuma birimo kuba bazemeranya kudaterana
uvuga ngo uko uruhande rwa Kongo rutatera u Rwanda ndetse n'u Rwanda rutatera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu cyongereza bita mutual aggression. Hakabamo gutoranya no gutegura hamwe ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya imitwe y'iterabwoba mu burasirazuba bwa Kongo, harimo FDLR, kongera gufungura umupaka wa Goma Rubavu ku buryo ubucuruzi bwuzuye bwakongera gukomeza neza noneho kurusha uko byahoze mbere. Hakaba ikigega cy'akarere cy'ibikorwa remezo cya miliyaridi 2.4 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyashyizweho na Amerika, Qatar n'ikigega nyafurika giteza imbere ubukungu African Development Bank cyangwa BAD. N'itsinda rihoraho rishinzwe ishyirwa mu bikorwa riyoborwa ku buryo bungana n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Abasesenguzi b'akarere bavuga ko kuba Perezida Evariste Ndayishimiye ahari bifite uburemere bukomeye. Uburundi kenshi bwagiye bwishyira hagati nk'umuhuza utabogamye hagati y'u Rwanda na Kongo, kandi kwitabira kwa Ndayishimiye bifatwa nk'ikirango gikomeye cy'ubufatanye mu muryango wa EAC. Nubwo Uburundi bwakomeje kugenda bwohereza abasirikare mu masezerano Uburundi bwagiranye na Kinshasa yo kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo Gitega yakomeje kugenda ibikora mu bihe bigiye bitandukanye, kuva mu ngabo za East African Regional Force kugeza uyu munsi aho bakomeje kugenda birunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare barenga 15,000 ubu nibo bivugwa ko bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'Abarundi. Ubu rero ukuntu ibintu byifashe, indege zitwaye amadelegasiyo zitandukanye zirimo gutegurwa, bari kuzishyushya. Perezida Kagame yitezwe gufata rutemikirere ave Kigali nijoro ejo mu ndege ya Perezidansi y'u Rwanda. Perezida Tshisekedi we azahaguruka i Kinshasa anyuze agiye mu buryo n'ubundi bw'indege, azafata rutemikirere yatanzwe n'ingabo za Amerika, US Air Force. Igikorwa gifatwa nk'ikimenyetso cy'ubushake bwa Amerika mu gushyigikira igikorwa. Tuzabagezaho rero uko bizaba byifashe mu buryo bwa live ku munsi wa kane tariki ya 5 Ukuboza guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha yo muri Afurika y'Uburasirazuba. Ubu akarere karimo guhumeka gahoro nyuma y'ibihe by'intambara, kutizerana no kubura ubuzima bw'abantu. Aba baturanyi bombi bashobora kuba bageze ku rukingo rwo guhindura amateka. Ese koko ibi bigiye kubera i Washington DC, aho abaperezida batandukanye nk'uko twabivuze? General Neva yamaze kwemeza ko agiye kujya nawe i Washington DC. William Ruto wa Kenya nawe araba hari. Perezida Paul Kagame nk'urebwa n'ikibazo azaba hari, ndetse na Perezida Tshisekedi Chilombo nawe azaba hari. Ese gahunda za Dohazo ziraba zihagaze cyangwa zirakomeza nk'uko bimeze, nk'uko tuzi ama step by step cyangwa ibyiciro bigiye bitandukanye bizakomeza kugenda bikurikizwa mu masezerano twabagejejeho uyu munsi? Mu ntangiriro z'umunsi twabagejejeho aho raporo igeze ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono n'abakuru ba diplomasi ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni Olivier Jean Patrick Duhungire ndetse na Kayikwamba Wagner, aho bashyize umukono ku masezerano, ariko ikigero kikaba kiri hasi kishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Muri ayo masezerano iby'ingenzi harimo gusenya burundu FDLR ndetse no gukurwaho kw'ingamba z'ubwirinzi ku Rwanda. Bimeze bite rero? Ndakomeza kugenda mbakurikiranira ibijyanye n'izi nkuru zose 5 kuri 5. Mukomeze mubane nanjye kuko amakuru yo arakomeza abageraho 5 kuri 5, ndetse tuzahabera i Washington DC live.